ebantwini nazalwa nini niselwe nini bathi abakama. Leli thishelakazi lase Falggastaff eEastern Cape ligaleleke kwezwakala emkhakheni wamahlaya. Imoto zabantwana xa uqala unyaka zizofuneka walapha ukuthi qala nje izikolo yonke into izobe ijame ukuthi ifuna imali ukuthi koya ngoba ikhasi lakho liphumile nalapha ngumqhudelwana akho umuntu ungaziyo ndizogovuza ngoku endiphume nephepha lakhe nguye obhatalwayo ngokuJanuary. Okumenza umehluko ukuqhulula amahlaya ngolwimi lomdabu. Magamini uyinile ntombazana sibhatala wena ikhasi lakho liphumile ndizonenza kanje nonke nawule nyanga izayo kophela unyaka ndinibhatala kanje. Ndiqhula ngesiMpondo ke yonke into yami ndiyenza ngesiMpondo ngoba ndikholelwe ekutheni imbali yakho mawungabanikanga abantu yona bakwakhela abantu imbali. Abantu abanqeni ukukunika into mawungakhange ubanike into. Owamntu wayecacisa izinto akakabuye abuye akazochaza kabutshe enye into azazicace kakuhle. Njengento ithi inyathi ibuswa kwabaphambili. Azange besathi bananga aba kungekho umuntu phambili entweni inyathi uyibuza kubani ngoba lokhu umzekelo nje kulento yale COVID akho kwamuntu phambili. uNomakhisimsi usehlabane ngezindondo ezehlukene emkhakheni wezobuciko okubalwa kuzo neyaMaSat Maka 2013 waphinde wahlonishwa ubukhosi besizwe samaMpondo ihhovisi likaNdunankulu eEastern Cape kanye nomnyango wezobuciko namasiko kuzwelonke.